короче бародаро ин чӣ возия навистестан мақсад компания рӯи сафед акса сардагая ки кадоме ки ай компания рӯи сафед билет мехара фарқ надора билети международния ё ки билети граница. хоб як билети бозӣ как падарка метиҳанд ҳар ҳафта рӯзи якшанбе мешид бояд ай сабабе ки дина мақсад як кам тарак кору бор бисёр буд мо натонистем ҳамин бозиро гузаронем бахшиш. хоб ҳар ҳафта рӯзи якшанбе соати 8 ҳамин бозӣ мегузарад. касое ки билет гирифтагиянд мақсад билетшон дар инҷа мепартоем билеташон дар бозиай. хоб 20,000 рубле приз мондагием ҳамин чанд одаме ки мисол тӯли ҳафта билет гирифтагия 20,000 байни ҳавода тақсим карда мешавад. например ҳамин ҳафта 10 одамда 10,000 рубле 10,000 рубле айшоти компанияи рӯи сафед дода мешавад. ҳозир як дақиқа силка моем дар ватсап мақсадам одамое ки билет доранд бинанд мақсад бозида дуроянд сар кунем вая бозира сар кунем. хай биё бачаҳо вақта накашем бозира сар кунем. мисол комера ки билеташ буромад зангш мезанем мақсад ки мезанам. ваалайкум салом халқи ютуб халқи инстаграм. умедҷон ҳамин номерои ватсапа закрепит кардамо худам закрепитиш кунем чӣ. короче чи барои нархномаи билет ё ки барои ягон билет инстаграм мақсад муроҷиат кунед. рафтем бачаҳо бозира сар мекунем. мақсад бор дигар гуфта мегзарем касое ки билет гирифтагиянд ай компанияи рӯи сафед хоб билети международни рейс боша хоб билети граница билетошон дар бозӣ ҳастай ҳамҷа дозӣ ҳамин ҳафта гирифтагӣ будан билетошон ҳастай. приз имшаба призмо 20,000 рубле тақсим мекунем 10 одамда 10,000 рубле. овоз ҳаста ягон чӣ бинависен сар кунем. биё бачаҳо вақта бисёр дароз намекунем бозира сар мекунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим рафтем. ина даста холӣ мегирем якум билета. ина билет РС 199 метава камерода РС 199 ҳастай РС 199. хуб номерош оз мегем.
биё RS 93 421 1999 Резвон. Амир ага пештар мекунам ин штатива ага штой ба ҳазуртар бинам. Не ага қафоки уже наметава, қафоки барабан бутава. Олам қафотар ага. Ага иски барабан бутава. Сиё харош. Ина чизеш резвон, ҳозир рақами билетша мебинем. 199 гуфтаем. 199. ё бачаан хеле билет гирифта будааст. 199. Ина RS 199. Чума ҳам тараф бестимам дод мешава гап заданда. Да бародар Резвон ага прамо эфирда боши биро ки халқ бината. Салом алейкум брат, сози бародар, саломатит хуб? Билети RS 199. Билетет брат бозида бурд кардагия 10,000 рубли. Агар боши видеовизов буро, агар набоши картота бинавис мепартои. Ина бачаҳо бурдига нишон метавам, чтобы наган ки ягон хеле махинатсияи хидшуна. Ина RS 199. Ина 199 ина. Да Instagram шо ина 199. Билети 199. خب Резвон ага дар прямой эфир боши брат ягон ответ бите, чтобы дальше бозира бирем. Ягон ответ бите брат, дальше бозира мо бирем. خب рафта мегирем бардаро дальшеша то ответ додани Резвона. Дасто холи мерем дуюм билет да. ҳамҷон скотч неста? ҳамро гаш скотч бера барое ки не даҳанаш камтар кушода ку боз як билет намҷа ғалти. На дальше мерем. Бугу успех скотч бера гу. И как амуша меша амро маҳкам кунем ки штой бо наган ки билета пироза партофтан берунда. خب роҳи сафед 183. ина роҳи сафед 183 ина Instagram. роҳи сафед 183 номер. Ҳастай? Hazrat bileti farz افتادی 235 236 همین نامران نه؟ نه این بلیتی این ای بلیت براد این ای بلیته کی بود این دینا گفتگیات نه 4 روز پیش گفتی نواش بازده برآمدگی ای بیا خد دالچ رفتیم نمبر پلوس 183 977 566 خب 37 47 ягон чи бир болем не агар скотчам чикнем ки чота билет та галти бузам ҷа понябин номер хато ба фикрам я бор дига плюс 7 977 566 37 47 ин туғри нав кадомаш хато гуфтид набромад ина Муртазо номери билет 183 тофтеста ина 183 ина роҳи сафед 183 хоб
салом алейкум бародар, сози хуби бародар, билетет дар бозӣ буромадагия брат 2000 рубле агар илоҷ боша, 3000 рубле илоҷ набоша брат, картота бинавис мута перевод мекунем. Асо оз бародарои нами болош ки ҷои дастай камтарак мақсад кишода оз якта билет амҷа бурома ҳамира маҳкам кунем штоб ягон вай нашава қайчи кунамира ина як билет ғалтид навай ҳами дуни ҳами як билет ғалтид бо ҷош намедорем имҷа қайчи ҳастем ина бисёр бад ана қавай ки дароз бад ма тамраги да ватсап я история кун найдеста мега я тага қайчи кuni дароз бадай мешам қазам ин ҳамун шикофаке ки ҷои даста буд билет буромад ҳамуро маҳкам кардем короче дальше мерем сеюм билет короче я дига ба ҳазур то мехӯра ягон хел намеғалтам WhatsApp бизнес давай кун. Хоб ина дасто хори бародар рафтем далчи. Хоб роҳи сафед 178. 178. Тестар вай кун. Бинем шаку ке билет. Тамом. Рафт. Хоб. Ҳаста билет ча? Рафтем номерош. Плюс 7 995 981 89 27. Я бурга номера гуфтам хато гуфти. Плюс 7 995 981 89 27. 995 981 89 чера на WhatsApp набрам дистейд номера. Истин right WhatsApp. Кабар шо давай. 995 ами чанд рақам 70 995 981 89 27. چی به این نمره نبرم این نمره واتساپ نداره گفتیسته چی به افیرده نیسته پلی با ما چند رقم 178 نه نمی نمره میمونه پراور کمی کنیم برای که واتساپش نبرومده است ایرا میویم کروچی نشید اگر بازی دیگری ده هم بلیت با پلوس میکنیم دالش میریم سیم بلیت بود چهارم بلیت دستو خالی میگیریم بلیچه خب راهی سفید 193 بلیت RS 193 هسته میودم بیو 193 نمر پلوس 7 995 866 5104 Дехқонов Рисқулбек. Короче, и бародар узбекистони ай. Ай фамилияш маълум ай, ай номшам Дехқонов Рисқулбой.
نه مودا مقصد کلینتوی هستن که ازبکستان. رزوان برادر افراد تماشا کرده باشی بعد افیر میپرتم. سلام علیکم برات بلیتینگز короче бозига эде 2000 мешам я 2000 короче бурд қилгам брат картангизни ёзинг пулингизни ташаймаз прямой эфирни тамошо қилинг брат шунасаз короче дальше мерем чорум билета я панҷум ози 5 рафтем дальше мерем барабан туфтистай пулия история шит, короче, видишь. История шит. Рафтем дальше. Короче, 4-та, 5-та, 5 жиле. Хоб, роҳи сафед 244. 224 будааст. Ина буд вайнак не ина 224. خب نمرش هم ببینیم میزنیم چیزش میبروه سومش هم میپرتیم از یک میریم مدروم چده خب پلوس 7 926 352 44 40 سلام علیکم برات سوز خوبی یک پومیری برادر ای وادی تله داشتیم برات همین پومیری گاوزه گیده خیلی دیلارون کرده گرانیتسا روی کرده اینه بچه ها بلیت گفتگی گرانیتسا روی کرده این از من نمبر بلیت چند نشون تیم بود چند بود رقم بلیتش 224 اینا برادر بلیتش اینا 224 225 مقصد دو بلیت گفتگی دو پرومو روی کرده میشه اینا короче набардор салом алейкум брат сози салом алейкум ви алҳамдулилло брат ютуб ҳафтага братҷон бозӣ да ҳамун билети 2000 агар илоҷ боша видео я буро бина набоша ҳеҷ гапе не карта тамонаи сумтаи партои کارتای خود ما ها брат ютуб дро прямой эфир да рафтеса мефаҳмӣ хорошо хоб брат москва да ишта VPN кор намекунад VPN та гирон ки брат ютуб дро мебинӣ хоб брат короче ишам соҳиб дора билет дальше мерем чандумиш меша бозӣ шашум билет мешава точно 6 мешава اینجا 4 تا شیر باید که ششمش میشه سلام علیکم اینستاگرام این یگان بازی وای نیست برادر اینستاگرام مقصد که برای کلینتوی خودمون که ایمو بلیت گفتگیان просто بازی موندگی وقتی بلیت میگیرن یک بلیت دیگه پدرکا اینومی کمپانی مقصد روی سفید داده میشه ягони хеле бозии қимор не просто барои клиентои хидмон мақсад ки вақте аймо билет мегирам ҳисоб билети международ мегирам ки ҷое мегирам фарқ надорад 10000 рублей падарка мешава вақте номери билетиш меброям на дальше рафтем шашум билет телефон азам ки оз пас мирам короче шашум билет роҳи сафед 191 191 билет короче бародаро ҳастай спойлиш монем хоб номереш +7 977 647 1002 ҳарфи м Mali gap nesa aka rahmat.
این برادر کارچی گرانیتسا رفتگی روزی 24 بلیت گرفتگی خیلی زنگش میزنیم بلیت چند نشون تیم 191 بوده اینا روی سفید 191 اینا روی سفید 191 سلام علیکم برادر سوزی خوبی برادر بلیتی روی سفید 191 10,000 روبله برد کردگی کارتو تا بنویس اگرش باشه سویازده برو گپ زنیم خب خطایی سویاز برآمدن دالش میریم هفتمش میشوه و علیکم سلام و علیکم سلام ذکرالله سعید عمرов брат чизе ки дар ҳамин бараба меброя братҷон ҳавора нишон метаҳем ягон махинат са надора брат ки бигем вай мешава камеру купи чизе ҳастай братҷон ҳамора мо нишон метаҳем короче мерем дальше خب روحی سفید 215 اینا روحی سفید 215 دیدیسی اینستاگرام یوتیوب رو نشون دادم رفتیم هست این نمروش السلام علیکم سازه که خوبی نمو بلیتی 191 بود به فکر من خود برآمدگی برابنده ایلو دوش هست یک ویدیو تا گیریون کنی آش منه ویدیو تا گیریون که پرامو افیر ده برات یه پرامو افیر ده چی ده کشتی پرامو افیر ده گفتم پارتوف اینا برادر پرامو افیر دهی کامیروی مو گیریون است اینا پرامو افیر ده برات 10,000 روبله برد کردگی برات دیدی نمی قودم تو تماشا دروازی بلیت 10,000 روبله برد کردگی گرانیسا رفته بودیم برات سه روز پیش گرانیسا رفت ها چه خیلی بود برات دینا میخدا دینا جیوی رفتی اومدیم چه خیلی بود نه گابزن گوش کردستان ترا چه خیلی رفته اومدی گرانیسا وقت گرانیه نرمالیه اما ساعت فوز الحمدلله رفتیم گذشتیم اومدیم داکومنتات ساز بود پرابلم داشت نه اما شناخته اگه پرابلم نداشت داکومنتون مقصد که 100% به یگان پرابلم به یگان خاطری رفتی اومدی الحمدلله اما 100% رفتیم اومدیم به یگان تشویش گاب نیست برات گاب نیست زنده باشه برات دینا بچه‌ها خودش آدم گرانیسا رفتگی بلیتش برآمد نشاتی گرانیسا مو دیگه هیچ هم نگه میشه خودش اینا گاب زد تمام راجون الان نگابون کارتو تا بنویس 10,000 روبله از بودجه تمام میکنه میپارتیم سمت مال گاب نیست یکا رحمان سلامت باش برات خو زنده باشی اینا برادر که گرانیسا رفته اومدگی بود گرانیسا رفته اومدگی بود همش کاگ نده خودش گاب زد چی رفته اومده او که بود گابو خودم گاب زدم گرانیسا رفته اونا ای ماده 141 ان شاء الله میبره برات ولی هست ولی خیلی دیگه بلیت هست مقصد نفرایی که گرانیسا رفتنین شما رو شرط نیست که ماشین که یک کنیم یا 2 روز درجه زیاد ای مسکو قریب 3-4 روز میگنده رفت اومدن گرانیسا خب کمپانی ما کتی تودا ابرادن یک سوتکا یا یک کنیم روز رفته میایم ما ز ماشین کتی ای مسکو تودا ابرادن حق ماشینشون تا جایی که فهمیدیم ای 18,000 بالا گفتستن اما سامالیات که برده میاریم نرخ نواش ای 15,000 سر میشوه مقصد دادن نرخ نوا چی داخل میشه وقتی که یکاترینبورگ کتی اگر بریم تودا ابرادن سامالیات ماشینی که مثلا 350 کیلومتر گرانیسا میبره میاره همون داخل میشه وقتی که چیلیابینسک کتی بریم اگر تودا ابرادن سامالیات تودا ابرادن ماشین در جای خوب داریم چیلیابینسک که اوش هم دادن همین حساب میشوه برای این کمپانی روی سفید پروستا تگ نبینی بیا دالش میریم کروچی چندم بلیت میشه بایی؟ 8 بلیت یک بلیت همینجا کروچی پادواپروس برآمدگی ای نمری 178 اگر همین بلیت ای اون کس باشه همینجا دا او 13 بروین چطور واتساپ نبرآمده است این نمری همین آدم دا вообще
ин ҳамаша через WhatsApp мо мисол вай кардагем, билетшон рӯй кардагем, не ки намедонам чӣ хел дуромадагия ки WhatsApp-ш нест. WhatsApp-ш набоша мо наметонем мақсад сумша пафта то набинем ки билети рӯй кардаги худмон промокоде ки худмон рӯй кардагем набоша сумша рӯй карда наметонем. Агар ки боша ҳамин одам связда буроя иншоалло 100% сумша рӯй мекунем, ягон ҷои хавотириш нест. Бачаҳое ки мақсад билетатон буромад, вақти эфирам дарози баъд намекунем, баъди бозӣ ҳаматона мепартоем бо история WhatsApp, Instagram да мемонем ки мақсад сумошон рӯй кардем, чекош кардем, нишон метем. خب رفتیم ابر تومتیم خیر دستا خالی نه بلیط‌های برد کردگی ها بسم الله اینا دلش میریم خب بسم الله تقدیر کامی دیگه خندیدم اینجا دوازی خب راهی سفید 230 راهی سفید 230 دیدی؟ این راهی سفید 230 هسته بلیتش؟ و علیکم سلام سلام علیکم سلام علیکم راهی سفید 230 رفتیم نمروش پلوس 7 991 739 76 67 خب واتساپ شما میبینیم که سهراب ایشام هسته اینا 230 گفتیم ها اینا روی صفحه 230 اینا روی صفحه 230 ببینیم بلیت یک جا گفتگی بلیت دوشنبه ژوکووسکی گفتگی بلیت دوشنبه ژوکووسکی 25 число паридагӣ ин бача ҳоз ба фикр тоҷикистон дай худаш хай як зангш мезанем не 2000 рубл бурд кардагӣ бародар я тоҷикистон дай ба фикр муҷе вайш нарафтест дай голос мекунем салом алейкум бародар сози хуби бародар билети роҳи сафед 230 промокодаш 2000 рублей бурд кардагӣ брат промо эфирда ага бошӣ бин набошӣ картота бинавис баъди бозӣ сумта рӯй мекунем ина бине бародаро билети тоҷикистон гифтагия ина не билети тоҷикистон рӯзи 25 паридагия хоб уже гуфти гапо дар тоҷикистон ай плюс чия вақте ки ай компания роҳи сафед билет мехаре бине ки нархи дастрас ма лӯбой хел гаранти карди гуфта метавонам ки ай компанияҳо авиакасое ки дар Москва дар Питер дар ҷое баромад доранд роҳи сафед ҳам арзон ай ҳам 24 соат кор мекунад чаташ 24 соат кор мекунад лӯбой врема метавонад ки чӣ проблема бошад чӣ муаммо бошад иншоалло ки ягон проблема намешад нашуд билетатон но ягон савол пайдо мешад багажтон нашуди багаж нашуд рӯшной метавонед ки 24 на 3 муроҷиат кунед компания роҳи сафед 24 соатай мақсад коригарое дорад ки дасте кас шавда сменаи шава нигоҳ мекунад бине ина билет харид ай дига ҷо ҳам назар ба дига авиакасо қариб 3000 рубле билетча арзон харид плюс ина бо 2000 рубле кофот рафтесаи одамда ҳай тақдирша мисол ака ҳама 2000 набране ки ҳар ҳафта 10 одам ҳисобе ки 2000 рубле бурд мекунанд и ҳам гуфтестам ки плюси хела хуба чем дига компанияҳои авиакасо 2011 X077 ҳеҷ гона мекунӣ ака мисол компанияи роҳи сафед ягон билет мисол мехарида компанияи роҳи сафед билети конкурсу чине мисол билети самолёт билети граница услугаҳои мокати мақсад кор мекунӣ вақте компанияи мокати кор кардӣ вақте ҳар шаб дар чизотон нависта мепартоем билетатона бале бале 100% гап нест раҳмат брат амин лутфасанов гап нест брат зинда бошӣ не брат хеле чизо неста иҷа ност пост неста полни бозӣ чиста бозӣ баъд як-ду одам мақсад вақте ки билетошона пафтем промокодша партофтем мо дар гуфтан ҳамин чи қимор ма ҳамин чиза худам як бор фаҳмонам ки шумо чӣ хел қимор мешудае ки шумо мо дар ягон сум нашоти билети инаи бозӣ наметен мо ай шумо ягон 1 рубли зиёдтӣ нашоти ина мегирем нархи билет например 10000 буд то ҳам 10000 билета партофтӣ билети самолёт ё ки поезд ҳамура партофтӣ ягон суми зиёдтӣ напартофтӣ ки қимор дар ҳисоб шава и бозӣ ай компанияи роҳи сафед ай тарафи ҳам компания ташкил кашидагия ки мақсади компанияи роҳи сафед
5 сол шед дар Москва, дар Питер, дар Челябинск, дар Екатеринбург фаъолият кардестай. Дар Тоҷикистон, например, дар Тоҷикистон дар Регар, Шаҳринав, Душанбе филиалҳои худша дора. Хоб ҳамусу мақсад сум ҷудо мешава барои нами клиентҳои худаш ки билет гирифтагиам. Мисол як моҳ агар 5 ҳафта 4 5 бигем на 20 000 100 000 рубл ҷудо шудагия ки намеёрад клиентҳо да айноми компанияи Рӯи Сафед тақсим кунед. Тамом ин ягон ҷои қимор нестай бигем хайр шидестай тамом суми зиёдӣ надоед ки қимор да дуроя. Ва алайкум салом драгон. Бозоров 04 дуро инстаграм дай ку дуро чизор раби мефаҳми брадоз ман 2 соат дига гап занам бо бачаҳо мегам бисёри бад гап задӣ. И чандумаш мешава озе? Нуҳум мешава? Рафтем бачаҳо дальчи мерем тақдири ко мебоша мебинем. ина бачаҳо дастҳо холӣ мегирем ша. хоб роҳи сафед 208 гуфтеста роҳи сафед 208 роҳи сафед 208 мара шинохтен Маҳмудов Эҳсон нерост дига ин охи ютуба ма чӣ хетра шиносам брат роҳи сафед 208 гуфтма ҳастай номерош биё рафтем хоб плюс 7 936 136 02 10 хоб ози ватсапаш мекишоя Исмоил инаи бачара бине чӣ навистагия озина хитон агар бутова хуб ҳами бозӣ чест ния инависа вақте ки мо история кардем на вақте история кардем нависа ки ҳами бозӣ чест ния агар точ набоша ман мезанам ина тақдираш буда ин бача за биё бор видеовизу занзам қатиям яка и ғайри ина якта озид нуҳумуш мешава ки ҳамикати ҳисоб мешава ҳамикати билет 178 ай кадоми боша агар ҳамиҷа боша бинависин агар набоша и билет чота ватсапш набуромадестай ира ҳисоб намекунем я билети дига мегирем ай бараба. Салом алейкум брат сози хуби брат ина браҷон гуфта бозӣ чест ния тақдири худат буда ки билети худат бурома ответия мебинем мақсад инами номерое ки ман баланд гуфтестам коме ки мисол ягон подозрени доранд мақсад ки нафаҳмид билети 191 нав эфир дуромадам 191 эфир да буд ба фикрам буромада 191 191 задаги нестам ман нав дуромадам 199 задагия 199 буд брат 91 не ба фикрам агар 91 боша ватсап табин буромада боша вай кадем навистем агар буромада боша Аз куви пен гиру кунум агане баъд ватсап хати занг мезанам тамом брат занг мебинем занг брат инами номерое ки ман баланд гуфтестам шумо метонен ки мисол инами эфирҳо ҳарду запс мешава ҳам дар инстаграм ҳам дар ютуб запс мешава дуроем ватсапш дар занг занем пирсем ки ҳамин чи реални буд ё просто мо воздух кор кардем ҳамин чи гуфтестам компанияи Рӯи Сафед ӯ компания нестай ки да чӣ бигум иқа сол кори кардагия просто барои як чи номи худша бад куна агар ин чи дурӯғ мебуд аввалш мо ин чиа ташкил намекардем 186 чи браҷон чизе ки рафтестай ҳамура дидестем коме ки мисол билетиш буромадагӣ бошад ватсапш да мо занг загем ин суратҳои билетҳо ҳаста бо нишонтон метавам бия бор то метем бо ин 10 мешава озя 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ҳамин 178 агар ки ҳамиҷа боша гап занед билетша бинем, агар ки набоша мақсад ки билета ҳисоб намекунем, билети нав мегирем. акаморам бозӣ кунем. бародар, мақсад ки барои бозӣ кардан онҷо сум пафтан дар кор неста. мо мақсад қимор неста ки бигем онҷо сум партоен. Просто агар ягон ҷо билети самолёт дар кор ё ки граница дар кор боша, просто мо билет мегирем. Тамом ҳамин қачи 213 я? Роҳи сафед 213 ина. Ҳаста? Хоб, роҳи сафед 213. Бё WhatsApp шо зимка. از 1 minut. چوش واتساپ ما. خب پلوس 7 965 323 31 61 هستن. همین یاد شایده وقتی همین آدم دل نیاتش صاف باشه ایرا بی خودش پیشکی نویسندگی که ما بازی را بریدم چی وقتی مو پرومو نویسندگیم نویسندگی که من بلیت بریدم چی بازی را سوم بریدم این پروسه شوخی کردگی کی نه که تقدیرش ده بوده 200 چند بودی کدام بلیش یک بیسو بلیفتگی بچه 213 هم دورا 213 بود زی اینا 213 بوده یا بیا خیلی از زنگ زنیم اگر بارداره سوز این نهم بودن یا ده همش سلام علیکم برادر سازی خوبی الحمدلله برات پرامو افیر تماشا داشتی یا نه اینا برو اومدی بلیت خودت برو اومده بازی بلیتی 213 ای خودت روی سفید اینا برو اومدگی برات بلیتی کجا گرفته بودی یگان شناسا روی کرده بودی ها به خود تاجیکستان دایی فهمو برات مقصد بلیت خودت چیستا برد کردگی 10,000 روبله کارتا تا بنویس برات سوم تا перевод کنیم مالی برادر کارتا تا بنویس خب بخشش که کشته من گپ تا نفهمیدم короче برادرو این بلیتش نبر اومد گفتم چی خیلی بلیت میگیری الان نظر 14361 گفته استم که مثال یگان بلیت سامالیو در کره یا که بلیت گرانیسا در کره راستا یا دروغ کویا قسم بخور نظر فبیب الله برای چیزی که حقیقت او شرط نیست برای قسم خوردن این بلیت короче نبر اومد اگر برویم همین بلیت صاحبش بنویسه میپرتویم اگر برویم همین بلیت 178 ҳозир як тай дига мегирем барои ки набуромаде сай ватсабаш 10 кас гуфтагем 10 кас мепартем агар ин билет буромад бинависа сумша мепартем 10,000 рубле зиёдтӣ мешава айму мақсади ина мепартем сумша брат питер душанбе чансмай бародар ҳами мақсади ҳами дуруни канали мо дуро ҳама ҷошда ҳамин номерои компания нависагем +7 900 15 28 942 ҳамҷа медрои брат ҳамҷа медрои мақсад чизта мебинем чиз билете дар кӯя дар ватсап менависи ватсап ответ метавам чӣ кор кунем брат мерем я билети дига мақсад ки ай номи наму бачае ки набуромад ай номи ҳамун баъд ҳар ҳафта ҳамин бозӣ мегзарад бачаҳо ҳар ҳафта ҳамин бозӣ мегзарад дар канали компанияи рӯи сафед дар ютуб дар инстаграм 204 206 209 рӯи сафед 206 будааст ина ҳар ҳафта ҳамин бозӣ мегзарад мақсад ки тӯли ҳафта ки билет гирифтӣ будом ки рӯзи якшанбе бояд бозии дина мегзашти як камтар проблеми буд натонистем гузаронда ҳар ҳафта мегзара ин бозӣ хоб исмоил чӣ мега тамом 100% ай брат дидем билетет ҳастай вай кун картота бинавис брат
сумта мепартоем. медони ки он бачае ки саҳар я ҳарфаш хато шуда буд ку аксар бугзаштага биё номераи охиронша гап зан хоб плюс 7 980 089 хоб 97 20 мурод номуш мурод ина рои сафед 209 ина 209 хоб и 4 ноябр ина бачо бояд граница барабар уже ҳисоб ку ки 40% суми границааш биромад хеле шанс пафта 15000 17000 пафтага ина ки ҳисоб ку 40% пули границааш уже биромад граница нарафта уже сумуш обратно ҳисоб меомад. бародаро и чанд сомон гуфтест и ягон конкурси ухали нест ки мақсад мо нархи навои билетша гап занем. Ассалому алайкум. Сози ака хубӣ? Ина ака эфирда брат эфирда. Рамад, салом алейкум. Ва алейкум салом ака тамошо дошти эфира? Короче, ака ами билети рои сафед 206 оли граница нарафта иҷа 2000 рубле бурд карди ака. Не 206. 206 унаму билет ака 10000 рубле бурд кардаги аз картода бинавиш сумта мепартоем ака. Картам намин номери Сбербанк буд гирифтем менависем шуд. Шояд бинависе ака мақсад ами бози честна ини честна бисёро да ҳамҷа ҳарчи нависестан худ ку як гап за чихе гузаштами. Гарани баъд ман бародари шуморо айтеш надидам билет гирифтам числаи 4-да чӣ рафтисам граница мақсад пересикат кардамем. Я билет рӯй кардем 206 чизи як номихдом мегу мақсад фурудбои бачаро гуфтум ки ман билет рӯй кардам бози оля ана бачако бояд 100 билети дига дорум. айфон мандам кали чим надодан короче бахатеве нам бехатеве короче диди ака қимор гифти ака набуромад ҳалол омад диди. Тамом. Ҳисоб ку ки на 30% пули граница обратно бо худи доз мерава. Алло нигабон дака картота бинавис акаҷон. Хоб ака. Мега ай ба хативи билет гифтум 100 та мега бичи набурома. Хоб 10 та шуда? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Короче билети 191 213 199 215 206 208 230 183 244 193 инам билето короче имрӯз короче бурд кардан 20000 рубл мақсад байни ҳамиёда монда будем. хоб ҳозир картошонда мепартоем сумошона мақсад ки як чи дига мегум ако ки и ягон қимор нестай ягон хел қимор ҳисоб намешавад просто гуфтестам ай компания рои сафед билет мегири билети самолёта билети мисол чизе набоша вақте компания мукати кор кардӣ например мо бисёр рейсҳои граница дорем билетҳои тоҷикистон ӯзбекистон қазоқистон қирғизистон армения но армения лучи нарем барое ки бисёриро депорт кардестай нам тарафо ки роӣ мекунем ҳамин компания билет мегирен шумо автоматически як билет падарка билети самолёта гирифти айқафош як билети дига падарка мерава билети намихали промокоди рои сафед 194 нависем намихали мерава айқафош ҳар ҳафта рӯзи якшанбе бозӣ мегзара соати 8 Москва ҳар ҳафта рӯзи якшанбе бозӣ мегзара ҳамин билетет мақсад ҳамин барабан ғалати тақдират ки боша 10000 рубле мисол мешава ки мақсад бо призои калонтар мемонем ин ки дим ҳафта бозӣ рафтеста 10000 рубли сари одам гуфтагиян мешава мумкин 10000 мемонанд мешава ки гуфти гапа ягон хона мемонанд мақсад дальше мебинем чӣ гап мешава компания рои сафед чӣ хизмате боша пересечени граница нашоди документот ягон проблема боша метавонем муроҷиат кунем. Алло нигабони ҳамат ассалому алайкум.